Zingbala, Ibarala, Anselme Douaklé, Zingbamon, Zingbamon Ngeti Kodro Kweso, Akoka Padangwesu Tigati Maten Suko, Lasso Eketene, Yeko, Yunda Nala Titenala Kangili Moso, Mbeni Tiongo Swake Pepe, Zoni Mozokoti Zangia na Betala, Atakubela So, Eretilu Ake Sionge Didi, Swake Coronavirus, Lotenuke Zei Pepe, Mozoko eke tizange na betala Sionge dijalimbi yako pepe ndali tia babanda tia mama ndatia mwengeti kodrola sukwa ke mai atala kena eti dunia mubimba wana sisi be Afrika Mwa mozoko tizange na betala mwengeti kodroso na ngoeso ake pika ngombe na metala Na kodroso se tindele ala ke pena ati ngonda Ala soke na mbageti birao mozoko ndali tiala aitala kangi limoso Denise Nombisu Bizengbamo, Lamine Bizengbamo, Franck Kamash, Kelly Joël Kiwat, Mozokonda Tchala, la Kangu di Mosso Aïta, Singila Abdelaziz Chou Bizengbamo, la Société Américaine, Ata Sionge Didiate Lokeza Pepe, Mainga itene ke za pepe, Sionge Didi, alimbi ya kontenti e pepe, wana coronavirus. Mozoko. Singila. Aita Singila, ala kangbilimo, ala kangbili gbani, ala tombela, si azoko kapa, la sobikwa uku, on peut pas que la poisson samedi. Mozoko, attention, il n'a la coïnde de nati dans le tissu Didi, atteint barazo pepe, il souvent baptisé pepe. Mais qui Mozoko so, si elle est petit, ça ranzoni naï, singila. Aïta timbi ya molengeti be Afrika, bimuna la singila, so ala kokapa, ala gati matenti kodroso, la so eketene. Izingbala ngangu, wala la ke na todo banga na bongoti kodro tie, na sesiti be Afrika, na kodro wande, na ti dunia mbobimba, izingbala. Tenenti kodroso la so eketene, kuta teneni oko, ake yeso, ake tambla na ngweso, na mbageti ndele. Mailing bitisara gitenetin dele nala gitonga so pepe akenzoni ifanala yati prefecture te Bamingi Bangoro. Ifanala yeso asara siya biraso akelondo mbage na mbage aululu so akelondo mbage na mbage. On pepe nati tenti so iketenande ike gumbi kenduyangati vakaga keteti sa tenti birao mbangati e biralani atina birao. Inala ike gwande dati tenati londongo sangotie ike sara aussi teneti haute koto wala kuta kodrose seti brillant tite nala inga iso ake tamblaka ike sa tenando tie so ina tene géostratégie wala géopolitique wala géopolitique ti bira so ake tambla na ngweso alo namba iti bira o ati namba iti ndele ake tambla ndegbi ti sinamba iti brillant yeni so ake nye tite nala magbeni Bangatien FPRC akuluti andosi geretulo. Bangatien MSCJ ateniki zapepe. Bangatien RPRC ateniki zapepe. Bingo lingoti nyela ke na popoti MSCJ na na la mayani zoni. Ba yesu eke geti tene ipasura na la magbeni.
Mais à on peut pas et que ça la teneti meni mulingiti kodro so lola le ke bandu nandoti bengolingo wala médiateur de la République asala sungu osio si le ke na palace so le keda yenye si lo sara ndalti kodroti abira so atimbagi na mbagi le londo andoti gereti lo godati tene lo sara tenesi aya unzi yenye si lo sara mbiri ba akatene so ikiteleni la suti tena mulingiti kodro amayani polele amak beti ten su ke tene na la yinga yeso ake tambla na ti kodroti aita timbi ya mulingiti be Afrika mbizingbala ya kosimu na la tonti so ke onda kanala binala ala kambili moso ti tene amulingiti kodro ama angangwa tene so kwe ikitene fani mingi ke mingi so itene iti sara puruso me mo ti sara puruso ifu mo inga kodroti mo mwinga ndangoro ti kodroti mo mwinga iso aketambla na ti kodroti mo mwinga tuli ti kodroti mo abira so aketambla mbage na mbage mogoda ti tene mo londora sango mbage na mbage ti tene mwinga teti so to mo sa puruso mo doti inga so to mwinga ni pepe ita za puruso so mo kasara so puruso ti ati da wara mo sara ngu barak ngu kuchu na kodro sese ti poto wara na kodro wande si mwinga kodroti mo pepe mo te mo kolondo gi tonti sa puruso yeni akande yeti ngangu. Alors, ikisa tene ti kuta kodro bavaka so ayirna tene bamingi bangoro. So chef lioni akendwa aikendere. Akimeni oko bavaka na poputa gbacha bavaka ti kodro tie so na yani gi lega kotona bavaka ti vakaga leke gina deux sous-préfectures sengi. Mokuwara ndele, mokuwara bamingi. Ba, Guinée wala. Préfecture ti Bamingi Bangoron, il a deux sous-préfectures. Alors, à que préfecture so, le sara 58 200 km². Soti tenye le Konolon Vakaga. Et population tu lo à que 43 229. Encore le Konolon Vakaga, mais azoti Vakaga nombre tala a antitulo lani. Na limoso isar na biko c'est so a on itena sur Vakaga à que 58 000 presque 60 000 même a on pepe so le kononani a mongiti ati kodroni à que mingi pepe à la si même ga 43 300 pepe. Alors bikisa fatenti préfecture so na yani mokuwara mongiti kodrona ke daso ke gbani alingi fa ethnie ti ati kodroso titene alingani mokuwara bandandele abandandele aikeda mokuwara arunga mokuwara ausa mokuwara agula oko arunga so akenandele oko agula so akenandele mokuwara la na yati Vakaga so titene ala kosina yati Vakaga oko arunga na gula so akeka oko arunga na gula so mokuwara la na yati otkoto so chef lieu kuta bavakani akebria mokuwara arungaka mokuwara agulaka etongana la ba oko arunga so aketiribira na ba eti birao ala eke aussi na ndele ala godati tena la comprendre yani oko arunga so aketiribira ala ke aussi na bria ala na gula so ala ke comprendre ande yani mais mokuwara aussi ambena maraso ira la te anjeni ala kwe akenandele mokuwara asara kaba mokuwara asara donjo mokuwara awada mokuwara andoka mokuwara aussi a ethnie arabe salamat so a londo ando na Tchad na 1979 na pekoti so mbere biati kodroni so ka ando premier ministre Hissène Habré le tenté tisalani coup d'état le rateni akege si a arabe salamat so ambena pe Tchad a Ghana mbaitin ambena londo alinda na mbage ti uam pende na mbage ti uam ba ake tonso donc a arabe tchadien salamato ala eke na ndele ala legbe na ndele ala ga kuta mara na ndele ala mu kodro na kodro sesi ndele mokuwara aussi amena mara ke da meni mara ke da so airina tene alitos voilà ba amara so ke kala mais kodroso tongana kodrose si Vakaga loke aussi na bacha mosoro loke na lolo loke na tenetik betise c'est soit que diamant loke na nzoni bako loke na bacha nyama tim doti sese
a nyama so ake sara fierté ake sara pendre ti kodro ti ake alikpa moko warani bambara moko warani zen moko warani a nyama ndenge na ndenge moko warani ka moko wara aussi nsoningu so irini tene fleuve ti auk moko warani ka so gbati susu aike alaba yeso ake na yatindeli ake giso pepe moko wara pétrole so aussi ake na ndeli lega koto ti so pétrole ake na vakaga na boromata moko wara aussi pétrole na ndeli na ati meni kete kodro so ayiri na tene gaskai shari pétrole aikeka alors mikolo ti kete na ndo ti pétrole so ti tene bizi yani polele si alama tongana lani a chinois a gana kodro ti ti tene a ba mosoro ti beti sese so ayiri na tene pétrole ala gona boromata ala ga aussi na gaskai ti tene ala ba pétrole ti so ake na mbagi ti ndeleka ake tonga so na ya ti cadre ti exploration ta wa ti bembengondo ti inga wara mosoro ti gbeti se so ake nzoni ala ga na gbacha kutukutu ake a benu ake a camion ake a long cruiser ake a caterpillar ala ga na gbacha kutukutu ti tene ala sara na kusala ti ala so a on pepe na mbagi ti gaskai so ake ndele na mbagi ti boromata na so abira atonda ni mbagi na mbagi ala gati on beto asara ala mwa mulenge ti kodro tenti so na mbagi ti ndele zo so ako mokonzi nika ake FPRC ala mumeni mulenge ti kodro so lok na ndo ti FPRC na ngweni so irichulo ake Adam Conton bibanza ala hinkalo ala ke futalo 500 000 francs par mois ala ke muna lo 10 000 francs par jour ndacha turugu pale tulo so ake batandoni a chinois aunda 500 turugu pale ti tene abandona ndoti sitni a kutukutu ti ala keka aye ti ala keka na 2015 ake na ngoe so na 2016 Abdoulaye Hissène alona kodrose si Bangui a gwe a rejoindre FPRC le gars mokonzi ti FPRC ti ka ge le mu a kutukutu so tout le muni tout le bloqué ni atalon cruiser ni le lindani na bati nyala ti tena a lekerni aza kuta ngombe na ndoni atangani tout a benya yesu tout a inga plaso a goda pepe iteneni ti tena la inga parce que patrimoine ti kodroti ton a biri aturugu pale mungombe akambangati so la ba atene a région tala aka abandonné masara tongane la so azoti bango lolo ti beti se aguna bageka à la qu'il encore aka moyeni et pourtant eso ko agati tene a développer région tala aka giso oko pepe legoko na yeti mba ti boromata aturugu pale so aka nandoti MLCJ na la ti PRC ti dono aba ala aussi ala mou a kutu tia chinois so agatenti exploration so ala kwe ala mouni et a information sur mi que de sources sûres parce qu'il faut assimiler les moments kodro aussi a d'autres undanala tongana la tiribira akiti aider kodro atite kodro a gonzoni akiti te amolinge ti ati gbava kata la tutin joni mais la petit profiter dans d'autres mosoroti c'est pepe depuis ça la que pika ngombe so lege wala la lekerka école wala la saraka nyela la saraka ti développer ti région tala et pourtant zo que kui aye minga undina ti gba vakatala ba ake tene na ndoti pétrole so ibina mecha la ti tene alama na la inga que ba akutukutu ta chinois mosoro so a chinois investir ndati exploration ta pétrole so fadi tongana igona fasi exploitation a petit développer kodro ti développer ndele vakaga bamingi bangoro ti développer vakaga autre koto na kodro ti ekwe gi a turugu pale ala détourner a kutukutu na yeni kwe ibina mechala make gi pétrole oko pepe la aikenandele moko wara nandele Parc national Saint-Floris, soit que Kuta Park,
ando ki maintenant akuta gati kodroti dunia mobimba ak gona Saint-Floris moko war aussi parc ti Manouveau so aussi aikeka mais aita timba mulingeti kodro ando na ngwe tan gbira gbati kodro tongana kolimba tongana patase moko wara azuso ira la tena pisteur ala la ke batanya mati kodro so ak batanya maswa ke na ti parc so a bambarao a zeu a doliso a yeso kweto ti so bisara teneti vakaga so a zokulu na mbageti Soudan a Toroboro a Njanjaweed a Kelindaso na mbageti Ndele même chose a fa nyamani kwe a nyamani presque kwe a unti parc na mbagi na le na ere na complicité tamo ngeti kodro a braconnier a commerçant que l'on a Soudan a que gangbi a lindanandele nati intention ti tene aka a débouser aka kobetala ala ke gaso ala ke gina nzarati ivoire ala ke nzarati poroti terti bambara poroti terti zen tentiso na mbageti Soudan a que coûter cher a que tongaso si gamo ngeti kodro ala ke guna yata park so a que fa bambara a que fa zen a que fa doli a que fa rhinocéros ak fa nyama so kan zona nyama ti kodroti timu aporoti tereni timu tika na amungeti kodroti Soudan so ak lindana ti kodroti et pourtant ak fadina la ti tenala batani so que richesse ti kodroti la so tourisme ti akir na peko la so mosoroti ndoti sesiti akir na peko ik encore na yako pepe mais na yati gba vakaso na yati ndele moko wara lolo tontu mitenani moko wara gbachaye so aka mosoroti mais aso kweso a profiter nanzwa est-ce que etati akenangangu kana yati préfecture ti bamingi bangoro oko pepe akegi lega oko tongana vakaga eta akenangangu ka pepe atondani nangweso bira a londo na yati kodroti so FPRC a bagiki bi asina ngoy so mbikisa na la tene FPRC na yati bamingi bangoron leke tongana eta na yati eta ake pay impôt na lo ake gona yati bozo ti FPRC ake pay douane na FPRC ake pay taxe ti gara alenga gara ki gi oko na ndele et garati ndele akemedi gara so que riche kuta gara ye kwesu mo ye moko warna yan FPRC a imposé moko na kete kumbao le témoin payé par semaine chaque vendredi moko payé 10 000 francs magasin mo kono kete mo payé 15 000 encore à kono mo payé jusqu'à 80 000 en plus ti impôt so moko payé na lo akaye so FPRC akumuna tertazo akuta kutukutu soit que linda soit que l'on Tchad ak l'on Soudan ak on a yati tindele FPRC ak taxeni gizana gula konati sanduku ti eta pepe aguna yati sanduku ti FPRC je soit que gérer directement que soit Abdoulaye Hissène le que rendre compte directement na soit Noureddine il faut centrafricain FPRC a imposé teretilo na yati ndele donc on a bien yekwe a lundo na lo kna la police tiro lo kna gendarmerie tiro lola lo que sara yekwe ka et depuis toujours lola lo que sara ye et à que ton sola doit y passer ton a que so pepe avec go pepe donc FPRC a imposé tertulo à que mini rébellion so à que ton tangata rébellion pepe le penser beaucoup plus na autonomisation ça dit que tu t'es le durée le imposer terretiro donc FPRC a quelque bien Noureddine ak nandoti terrain pepe je sais que ça sale boulot ni quoi ak Abdoulaye Hissène Noureddine ak tu le na yata avion le que na Arabie Saoudite le que na Soudan le que voyager le que na Égypte le que tambla un peu partout le que na passeport soudanais zokwenga que le que tambla mbeni zoti arrêté ngo le ak dape le dutigingbi le que gina bezotin giza Abdoulaye Hissène amungati tilo ouais le tokati Noureddine nalo Noureddine ak nata kuta vitilo ak ton souci FPRC ak fonctionning Noureddine ak tambla nati sous région le que na contact na kuta zoti ati sous région quoi parce que
le que titule tongana mokonziti FPRC so le vendre image ci groupe rebelle na extérieur ala inga kuta onjo ke da na yati sous région fadi ke gwande na ndoni titene isiani pulele na la tongaso ala mayani nzoni ti lonongo na se si bongi tu kona mbage ti bamingi bangoro ake legina nzoni pepe legina est compliqué a oto ke a on pepe la kwe accident ak ondo beni na yati na legini so aminge ti kodro ke muti tene aguna kodro se ti tindele alors ayeso kweso alingbi inala igiti inga bankatinye FPRC ti Noureddine so nandoni nandota turugu paletiro aike Abdoulaye Hissène asara nzarati za maboko nandoti vakaga bangatinye le kena maboko tilo nandoti autre koto bangatinye tenti so ton ale inga pepe na yati FPRC kozo si abira so kwasi moko wara muringeti kodro so kwe akina mbaiti Grand Nord na yani Nord Est na yani moko wara marakwe garunga ko pepe mema gula kwe akina yani même nani na tongo nani akara kwe akina yani makengbanga ti so alaba yina geti mbringa gingo beda si ambena mara a commencé di gboto terchala malgré surtout agula angbana yani arunga angbana yani ba aketonga sosi FPRC atambula mais FPRC so kutando tilo chef lieutenant ake bamingi bangoron ndele luyeti tene maboko tilo agonando ti vakaga mbangati kozuni mbangati pétrole soit que na vakaga pétrole ou seni ayeti ndoti cessé tiati vakaga la ko inga que kodroni en zona mosoro akeda mwara en zona qualité ta nyamaka mais mon sorti beti c'est aussi akeda lolo akeda jamo akeda angbagi gepepe kodroni le que na frontière na deux Soudan Soudan du Nord na Soudan du Sud Soudan ti Béchir na Soudan du Sud et en plus mbagiti vakaga toti sombitena la loko na ouverture na kuta garati kangwa ngumbi aleta ngumbi a otoyi kwe so akani toti so mogoti voye na gara ti 5 kilos donc garati rayeto so irantene sugastila so ala sanzati zama boko na ndoti vakaga ti tene ala na possibilité à tout moment ti tene ala réarmer tertiala cause stratégie là mais où ces stratégies là qui tant le que mokonzi ti bamingi bangoro vakaga mokonzi ti autre koto le zama boko tilo na ndoti a 3 préfectures so tento autre koto aussi le na ouverture le na frontière na Soudan le na frontière bageti frontière là go jusqu'à na bageti ti RDC donc le zama boko tilo na ndoti a 3 préfectures so à que permettre na l'hôtel de discuter d'égal à égal na chef de guerre ti Tchad alenga zo so kwati renverser Tchad so à que utiliser nord ti kodroti dans la base arrière ta là à que permettre na l'hôtel tene le wara possibilité le knangangouti discuter d'égal à égal na chef de guerre ti Soudan du Nord, c'est-à-dire que à l'assaut à Zoti Béchir, Tonso Béchir a ti à la kwe a quitté à l'Indana Nord ti son trafic ou à la que beka par-ci par-là. Donc on a possibilité de le échanger là. Et gueton le petit échanger là plus le peut aussi imposer le discours n'a échangé vis-à-vis ti Bangui Kozoni là. Ou seni ton le gars chef de guerre incontesté ti Nord ti son trafic. On a débit à discuter. Parce que vite débit à dit ma boy tulo. L'on a militaire soit actuellement dans d'autres pouvoirs ti Soudan l'on a là que discuter. Parce que pouvoir ta la nuit aussi vini avec na ma boy tulo. Mais l'eau en tant qu'électron libre
Solo que sur place, na son trafic pepe, lo que na ndoti terrain pepe, lo que tambla lo tika lo tige, lo que na Arabie Saoudite, lo que na ndokwe, lo que na possibilité, tika a mosoro, tik beti sese, à tout moment, na zoswa que na gbacha mosoro, na ti dunia mobimba, kozoni si le muna la mosoro ni, ça dit le fana te ba ne chef de guerre, ni la ni maîtriser dosso, ba carte ni la, ba mosoro ni la, ala muna nya kutu, ala muna nya ngombe, ala muna nya moyen, ni ke imposer tertinike. Donc que ce pepe, ni mou pouvoir na bangi, ala inga, ala que peut tenir exploiter pétrole sans problème, ala exploiter diamant sans problème. Donc le kwe, nata tiritilo, le petit waralitilo, na yati monsoroti, c'est alors qu'à mingeti kodro, à que faterta en deux terrain. Donc à la bas, à peu près, à analyse géopolitique, géostratégique, ti guerre so à table actuellement, na yati nord-est du kodrotier. Alors, ton a le saranzarati tene, le zamabotulo nandoti vakagawa. Il y a là le saray. Tentative ni cause actiso, le lindanambageti, amdafok, le tokaturgu paletilo, à la goué, à la bloqué, à molingeti kodroni, soit à kara, à la londoti vo à munitions ti chasse. Donc à l'etin gombe ti chasse ti tenalaga, à la bloqué à la à moi l'etin gombe ni kwe. Et quand à la mouna ti tchala nangangu, à la zienga pe kozuna. Où c'est ni? À la fa, à molingeti kodro, uta, à fa la tongana nyama, à fa gochala tongana nyama. So, à ka molingeti kodro tiati birao, à fa la tongana nyama. Si ala te meyeni soit que guigne. Motiba, kutu chala gbinalege, à la muni, à la attribueni, na akara, na gula. Si elle a teneka, combien n'a que tongaso? Bi undati tene, ani undati tene, à la fana ni tenti betala. Si elle a imposé na gula na runga, titena muna la 12 millions. Parce que kutu chala bi, parce qu'elle a dépensé carburant, elle a depuis une délai titenaga. Elle a bas comment zoko bubamba talazo. A gula na runga, na kara à matériel au lieu de 12 millions à négocier nala à fouta nala 4 millions cause avance na tani nala 9 millions 4 millions tangati 5 millions na kengba dans 2 mois le munala ngizani mais il faudrait que ala quitter yati ndele yati birao ala kinati vakachala ala tene wadani bouja pa kengba sur place ala munani 5 millions ala commencer ti imposer barrière ti tenazo que payer nala même à taxe so ala azwa futana la kala imposé nati birao ala que fazo jusqu'à la femme molengeti sultan azwa ti londo sultan tenala za alangba fati tangani meni kete molengeti ngu bala kotongaso na yati gara ti Soudan ba ti birao ba ke tongaso si biraso a londo na yati birao. Parce que même ton anazo na bubamu même avec nga Tyson ainga lo nanganguti lo kwe même Gobanda le gars le mou baba le pika baba mon amour du tout biotique attêtement d'après le mou maman le pika maman biotique attêtement d'après le mou waltimo le pika le mou mengeti le pika mon saranga meni fora penza pas peut accompagner mon banga zonati mon montin de tout le cas mon gagne combat ba ke tongaso ça a gula na karatene ani souffrir ni a ondube ni awe abiani bubani na lecha walti na minge a ondube ni awe ani ki résister ine a londo la birao angba birao pepe laso atinandeli ngbanga tinye akembanga tiso na pekoti birani agula na akara a sara meni yeso ina tene mbele alliance mbele titene birasi ti peko asina gula akarake asina kara agula aike ba ntalti mbele so tonga na runga aluna kodro sesin deleka afambeni gula si agula tondati riposteka atanga tia gula so akena mbageti birao
na kara agbutere chala ti goka ti mu maboko da gula sokeka ti tiribira na runga ba ndal ti yeso alondo na mbage ti ndele so la parce que agula arunga a décidé a fambeni runga a fambeni gula oko arunga ti FPRC alondo a fambeni gula oko si a tangata gula ti ndele alondo si ala ti birawo alondo aka e na ngoi so ina ke tambula ala ti ndele ti bria ala ke na ndo ti gere chala a on pepe mbena runga ti bria a fambeni peul e na ngoi so tension a ondo beni donc bira so a tambula na mbai ti ndele alingbi ti tambula bi ti kira ko na birawo ti go jusqu'à na bria ba intention ti bira so la mais azoti FPRC nga tene yeso ake tambula kaso akani pepe asi MLCJ nalati alati RPRC ala gbelingo na njanjawit na toroboro ti tene ala tiribira nani etonani nala ni tiribira lani na ti ndele na ti birawo ake anjanjawit na toroboro la mu maboko nala si ala pikani na sese mais so ala kindani ani ki na mbai ti ndele ala londo encore na anjanjawit so na toroboro so si ala gipe kota ni ngbi jusqu'à na mbake ti ndele donc azoti ti FPRC a accusé MLCJ na RPRC tongaso so ti fatene akundu so kwe ala aussi na esprit domination ala ko aussi na nzara ti tene ala récupérer andotala ala duti bia na ti ndotala kwe mais état kodrotie na yati so kwe nyesi lo eke sara ti FPRC ngorogbia ayeke mu maboko na MLCJ loko mu maboko na RPRC tene so nuredi na azo lo ake tene la atene ngorogbia ayeke mu maboko na azo ti MLCJ na azo ti RPRC ti tene atiribira nani ngorogbia asara la tiribira nani na ndeleka na azo ti MINUSCA ngorogbia akira sara ala ga tiribira nani na kodrose ti ndele FPRC loke na intention ti autonomisation ti région ti lo a choqué Centrafricain pe a doit ti choquer Centrafricain alondo tongana si FPRC jusqu'à nango so eke daso lungba ti tene lo mu impôt lungba ti mu gizana tere tazo a doit ti choquer Centrafricain wala a doit ti choquer Centrafricain pepe a doit ti choquer Centrafricain et asinda beningoi kodroti le doigt tu récupérer région sous quoi ou le doigt tu récupérer région sous quoi pepe et tu sois que quand même pétrole et qui n'a pétrole n'a deux régions sous et qui n'a kuta parc a nyama que disparaître à espèce ta nyama so à ko on et qui n'a ministère du tourisme yénya si ministère du tourisme soit que ça et qui n'a ministère du eau forêt agbako so kwa ko onso anyama so kwa ko onso a choqué menizo wala choqué menizo pepe est-ce que force akena angba na loi wala force a doti ngba na turugu kwale tenti to aneke baye so ke tambla na ngo eso tandi so ten na ni na ngati mpunzu poto moko bani na letimo ake perte de violence so ake fade nganguti état perdre ni na profita groupe armé laso ake na gula na kara tite na la londo na mbagi ti biraou parce que okochala atina leti ngombe na mbagi ti ndele tite na la sara kilomètre mbiya na goti tiribira na ndele kanda état keda kanda que format turugu wala kena turugu ti kodroti ti te na la mu responsabilité tala akena kodroti ti te le mu responsabilité parce que protection ti population civile
a fait partie ti devoir ti kodro et a un pépé et qui n'a minusca et qui n'a armée du monde na tereti dont on est ton soit si a fait partie ta prérogative lo ye soit sarasi à la lonati dunia mobiba a ganati kodroti a que tu protéger amulingeti kodro il rappelait na la devoir tia alenga lani na bongi na ngoitia élection londometi élection bisara kwa mingi na aussi minusca mais mbiti tena son trafiquant et puis mbiti rassura son trafiquant kuta zoti kodroti même si ton a service renseignement na du kodroti asar kwa nzoni pepe même beni meilleur service renseignement ti ongo minusca avec pepe chaque 1 heure de temps na yati minusca ala que ça réussit à te monitoring azota la sok nati dunia mobimba ke irindo ak nati Africa nati Centrafrique ak irindo ti mo information pa na mbati ndele ye to so passé na mbati frontière to so passé na yati bongi ye to so passé asara si a monitoring tala bikelani na a avantage te to so mbike gérer quotidien ti na bongi biko wara a information ti monitoring tala il suffit que bi vérifier que information ni 2-3 rapidement binga par moment moko mame matene a zona yati bongi kuta kolti 50 ans a violé mengeti 3 ans mais mi mo information bi bilité a tourner parfois bi information tosto ak gila la police ak peloro ti goti buzo ti vérifier kana information est vrai mais bi warni tongane grâce na monitoring ti minusca a information so gangotia eso kwe ti te na bira so asi minusca a ingani Masara tongane minusca a protégé a moulingeti kodro bien avant que yeni soit si apenbangatien. Pourquoi là quoi donc ici c'est azoga médecin après la mort? Pourquoi? Ba akayeso asina yina ti kodroti ayeso ça c'est kodroti a petit guna dawa pepe est-ce que normal que na ngoesu que saratene depuis so ikir na yeso ina tene retour à l'ordre constitutionnel sauf à des anguisations que tambula na yati bozo ti Abdoulaye Hissène na yati bozo ti Noureddine na ngoesu mikisana la tene Noureddine que peut-être na mbageti Arabie Saoudite na timini zone restaurant na gbacha kita apindu kuturo na tertio engizawa akangiza ti yeso ak tambula abira so ampatulo ke altiribira na tindele azwa que kui ndali tilo mais le ko ngizani donc vivre nani mais angiza so kwe apeti mu fade alekernati bamingi bangoro asar fada dati étage asara société fade ka ndalti ngombe so la gbu pendant des années so que fade ni wara ke ndalti et dunia bendo ti gigi ainga zoko reprochina lope zoko zianga pepe ala ke mungiza ak mu impôt ak mu douane ak mu ekwe ngiza so doti gofadina yati sanduku ti l'état ti aider ton ambiki ma mbeni biri meni molingeti kodro solo lo sara kwa kodro ti la tukalo ton diplomate na kodro c'est États-Unis lo sara kwa na New York na siège Nations Unies le sang nambi teningi na tertiment de chef de poule à signambi nango so la que sara quoi pendant 6 mois nze omene ala na bureau pepe l'eau na ambassadrice ni donc asig na ndapra oso ambassadrice na gbu bozo tilo lunga ku lo gbu bozo ala gwala lindati siège Nations Unies ambassadrice na du na mini fauteuil ya kulo le mouclé USB pendant 6 mois le lindana yati meli bureau ka ton ami ya daso le pikani kan bi le gani na ambassadrice na corriger ni le kiri faton le pikani bi le signani donc le tambla na caché ti lo na yati bozo donc a caché ta avec ton social avec ton document pendant 6 mois si kodroti a tiri bilan bi agati tokangiza c'est la gati mu bureau nangwe sumbi kisana la tenso secrétaire ti ambassadrice ni lo que gagne même pas 600 €, lo que lango na yati da
Même pas 600 dollars. Dans ce que l'angoda a coûté plus de 800 dollars. Le doit être payé, le hardcore béton a été. Donc parfois, ambassadrice là, nous allons quitter à la timbag nambag à nous. Donc le sara kwangbi, le bas 15 heures, le péquania, le golosa quoi, tu pompiste, tu le compléter. Salaire, tu le. À la bas, comment m'engager tu dois que vivre. Adouti itawa l'iniso mbialo que pica les soroso. Le sara kwangbi, déjà même salaire, le namulingue le arrivé, tu occupé dans la paix. Angmanga nati soma. Le tokati tene a renouvelé passeport chilo na bongi. Diplomate. À la tirika tirigi. A kangalegi na passeport chilo. Arrivé ti renouvelé na lope. Depuis ça, a renouvelé la paix. Comme a renouvelé la paix. Na américain ka. T'en a renouvelé la paix. Mon père de quoi mon petit binda paix parce que na règle la paix. Donc, vitulo a boubatonso. Salaire quoi a que gapé. Pendant ce temps, à ce tiribira, dans d'autres terrains, avec moi, mon soroti cessé, avec ça, n'a été kirikiri, à ça, n'a été likishi, angiza sou kwembag nambag so, état d'autres rassemblés, diplomate na kodro wande le ton vitrine ti kodro, le que ça, la sia zo ke ga, le que ton agent commercial ti société, le que ça, sia zo ke inga société, n'a ke inga produit ti société, le que kaima chi kodro, mais le que na kobe ti tape, le que yunzoni bongo pepe. Même ambassadrice, le chauffeur, qui soit là, quoi, si, chauffeur, à ça, il 2 mois, le picateur, le lundati quartier, parce que Gizani, le petit pays n'a pas pepe, le petit pays n'a pas pepe, le obligé, le gros sac, qu'on a, vous continuez le vivre. Mais Kodrotini, il est, yolo nanduzu, mais que yolo tongane, tonne que image n'a ni pepe. Tonne que tiribila, titene, à ce soir que représenté, à la dute nanzoni, mon soro pepe. Et pourtant, na Kodroti, na bongi, à ce que vivre bien. Azo que te insonia a que nous même nazo soit la que wara salaire à la que te akuta salaire mais la que ça y a quoi mais salaire soit la que te so a petit zine angata la arrêter quoi ta la nia puisqu'elle a représenté y a quoi a mou salaire nous a quand bi kete na ndoti salaire ta mo ngeti ko soit qui représenter ko doti na dunia mobiba bisa tentia timbati Russie sope timbati Russie ambena même na cabinet pepe ala ngbati tena la guna cabinet la sar na ti nilon à la nylon, à la sana, à meni poubelle à bida. Est-ce que c'est normal à diplomatique kodro? Ils sont trafiqués. Ils Ngomba totomba ki nambage. C'est comme si il y a un médiateur de la République après quand un médiateur à Keda. Depuis 4 ans, ce président Touadéraga Biati Kodro, le nommé médiateur de la République, même Niela médiateur de la République, ça Sara. Jacques Mbosso, Niela au juste le Sara. À Gombi, à nous-mêmes, à Kotabois, à Moulani Pomodima, le seul que Kotabois, mais le sar quand même quoi, le tiri, le mou contact, mon mangalani lo, na radio, mon malo na télé, le tokazo, soit que Goka, à que Goge, à que Saraya, mais Jacques Mbosso, Nisso, Jacques Mbosso, n'est là le sara au juste. Depuis 4 ans, à Fazo, Nandwa, na Pombolo, Nando, moke manga tenetu le pepe. Moke manga tenetu le pepe. A kungi gocha mulingeti kodro a deni dengo na nsense. Moke ma gochi le pepe, moke manga tenetu le pepe. Biteni la wa gamene ita tene. Tan lo wara moyen ti kwa ni pepe. Mais moyen ti kwa ti nye la le lo wara ni. Moyen ti kwa ti nye. Ala ba kutu so yolo. Le na ti clim na bureau ti lo. Le na etka, le na yekwe. Toi qui cérémonie officielle à ta biati kodra gida, le a que gana meni to so, le tamblang le gars le lutito no poto. Tu te biati kodra ga barra te ne winga institution. Mais institution vide. Et puis le que fier, le que mun gizati kodro. Depuis 4 ans, le que tengizati kodro, le que zianga pepe, a phase na birao, le zianga pepe, a phase na ndele, le zianga pepe. Même si il t'interdit birao, t'indele pepe fade le que guayomingi. Na yati 5 kilos jusqu'à ce que a libéré 5 kilos. Niela le sang au juste na yati 5 kilos. Ton soit force en bas ou, à faiblesse en bas ou, à 10-15 en bas ou, voilà 115 en bas ou, voilà 50-50 à dasso. Niela le sang au juste na yati 5 kilos. Tu te le gana à peine à ti kodoti. Niela le sara. Mais iti unda nanzapa niela isara si mérité à Martha Baba Tongana Jacques Mbosso. Niela isara. Niela isara. Est-ce que c'est normal, médiateur de la République, le qui gagne presque 5 millions, sans compter les avantages,
a otoye so kwaza na gbetilo akina lofati te lo imposer terlo na crise ton ambiki ma azoko lono na kodro wani si ga o azoti dialogue mais loni le servir na nye au juste so chaque mois Gisatulo que tito na ti pepe le mou téléphone le ire le hunda te non pourquoi salaire ti na passer pe a bon vendredi le ko gona pe ko le ko tokazo ti na mu mais le saranga kwani na alingi na legene le sara kwani alingi na legene pourquoi le sar kwana pe ngbangatien le que tu le zois si le mou institution tu kodro le sa na yeti beti le ton so sans que meni zozi yanga na le que zois est-ce que c'est normal yé soit passé dans des réseaux azokui ok a passé na birao azokui ok igona dialogue politique dialogue ti Khartoum avant ti igona dialogue ti Khartoum mon manga gochu l'appel mon manga te tu le nati négociation l'appel mon manga te le ting mina mena zotonga so pe le sanga yé oko pepe a crise politique soit tambla ne yati kodoti yé oko pepe mais le servir na nye au juste le servir na nye ton le sar qu'on appelle à la suspendre yesu so poste tu le nia à la suspendre nima giza so emuna loso atokani na diplomate azoke ba pasi atena la ka diplomatique contrôle la souffrir pas itamel ngeti wali so be satentlo na New York le bagba puisque le na ya ko appelle lindangoda le git le ketertulo et pourtant contrôle la tokalo dont on a tokamozoso kana mokuya ouais Kodrola to kamoso mokuya we. Ti undinani bi tokameni toka il faut la tena Castel. Ambassadeur ti na Afrique du Sud. Le arrêté qui fait souffrir la mengeti kodroso et ça quoi beti loka. Parce que me pensais même beti kodro à Gona Afrique du Sud récemment so. Le bail soit passé ka. Azo soit que place là, tu sango quoi là, ça quoi la place n'a pas le. Moi maintenant zone D sur le na place ni. Et pourtant qu'on doit tout quoi la kati t'as ça quoi tu là. Ton na zone na luna na pekoti Afrique du Sud à qui na bongisi qui matin so à ngorka soit que normal pepe. Le glani premier ministre il comprend pourquoi même étant premier ministre a été on a moulani wap si le on si kamoun la gasa prendre quoi quand même ça. Parce que vraiment le coup je suis le sac tout dans les guinées cargo on fait d'appeler le coup accompagner maman jusqu'à faire du monde maman moi je me gombi moi sina mena haute m'occuper mena haute fonction à que poste tu ambassadeur là mon pays ça qui n'a ni pepe azo ak na betimo moi là mon utiliser là mon fana la quoi ton allé inga quoi peu mon fana la quoi ton quoi tu la mozala là ça quoi tu là. Même ma maman soit Londo avec Gona na Afrique du Sud, akuta wali soit Gona mission en Afrique du Sud. Tu tenais même le solo que dit protocole, Mozalo le sa quoi tu protocole tu lo, tu accompagner à wali so, tu moi chambre na hôtel, tu sa réservation, tu aider à la nature quoi ta puisque à quoi tu lo. Mais le wali et puis en plus protocole. Mais à Zolondo na bongiti game na kutazo, mo repousse le na terrain, mais ni zonde là ça quoi tu protocole lo ning bangatien. Katoka lokanda di protocole ning bangatien. Et puis à kuta wali la egwe. À la démateta na bongi ki mani. À la sina Afrique du Sud, à la petite goti ça la course ta la petite sarmeni pepe parce qu'à la ma ongla pe mo moi koli mo za tertala. Aye so ke eta wali à la petite unda na pe kamena ki sara la. Maintenant là qu'on a avantage tenir à la sar qu'on a wali. C'est comme ça. Il faut arrêter ti bicodre na c'est ça. Amena mpati Jacques Mbosso la ga Castel ni so. Atenenia o motena tena pas tena zo mokena la respect. Maintenant la scène na legeniso, il peut dire yanga pe. Teti contrôler avec soya parce qu'il est contrôlé à Judin Johnny. Ton contrôle à Judin Johnny qui merde la paix. Mon âge na tellement mon zala ça quoi. Agbacha zo na tellement na ambassade Afrique du Sud kaso. Ala ça même qu'on appelle. Yeni quoi me bloquer ni, yeni quoi gi moko. Ak goro moteni, karako moteni, moyo moteni, zenyo moteni, yeni quoi moteni. Et tout le monde Castel ni so gunga gina mobiani. Aïtati mia mwingeti kodro vraiment à que vundu. À que vundu. Il faudrait que il londo.
ilondo na ata sens kwe na ata domaine kwe kodroti a petit gona dawa a gina ti changement ti mentalité isa nzarti gagbiati kodroni même si qui pense ni il faut y penser na profondeur il doit intégrer à dynamique ce quoi ngurui et à ce ilondo ti muso aka dynamique réel ti problème ti kodroti ton exilé ti pepe kodroti alimbi ti gona dawa pe kozoni ti nale kangbi atu kambi salaire timbi adu titi mebi tene inale ke kokapa na bikwa use ti yenga ti peko tona nzapa ayeda ilondo tona zo oko ingba na peko pepe atu ka gina mbi salaire timbi o eritulo la oui vrai eritulo kete eritulo na ke castel et puis na kpagilo na mini akpalo kodroti a doti changer kodroti a doti guna dawa ye akoso i doti sara ti teni luti na ndoti gereti e tone luti pepe meni zo ko luti na place i pepe aitati me amwenge ti kodro ba ke tongaso yesu atamla amba ti ndele atamla amba ti bria atamla amba ti birao banila bibina metala bibina metala nzoni ifole inga tene yena ke tinga moko waragula moko wararunga na ndele moko waragula moko wararunga na birao moko waragula moko wara arunga na bria amaraso ala ke déjà na culture ti bira ando na to ti kolingba ala tiri na ngwe ti patase ala tiri ngangu na mbai ti bria na quartier bornu zoko ingani lani mala ngba ti continuer ti gonani na sina melingoi ala doti sarape inala azuso idoti tirnala ke zo akali darasa awande so gana ti kodrotia amosoro ti kodroti so la muso inala idoti tiribilete ngana kodroti ge alenga daso ali darasa sa na kodrotilo alenga nombre te so lo gana na kodrotilo alenga eta so lo gana ni alenga mosoro tilo ba resamo fatso awatilo amu gingo na yati alinda uka agi avion poto États-Unis ça que tout mais tu tsara na la tirna na bongi kaso na ndele na yenso awalta na du nandwa ali darasa la go mu ali darasa gani le profiter na yini le wara mosoroni kwe ala nga ya kope Noureddin na tabla ga let nduzu ye le na Arabie Saoudite le na so le vivre le sargi to na kridi mais la pika ngombe ala ka bapasi asukwe so adoti unzi aita timbi aknando ti tenso silimoti ti laso aunzi bitenala alangbanzoni zasinzapa abatala singila